Ajiwi Kamataya Paubi 132 kV li gazang yangang pokpi aina hundungwi mai gaji hall line tarik tharuk aina hapok da tarik jiko thang mai maji homi mara Naga People's Front Manipur with head office Senapati li shohaira Naga Mothers Association the Deccan Chronicle with Paume Manoj Anandli FIR Thasang haira Lay Kayang Thor Aji Wibao Chungsangla Jajo ina pami dale Aji Wibao Maisa ina nganang rumsa Yari li tang sakli gaja ramvali maywi 132 kV tower abam ngajay kawai tarik tharuk aina hapok da chiko aina tangda sagi da lay dale Chita da sada 132 kV li gazang yangang pokbi aina hundungwi may gaji hall line li sadza haura Chi aina tarik tharuk aina hapok da chiko thanghi may maji homi marada transmission division number 4 wishong aina taikang sak kasana Naga People's Front Manipur with head office Senapati li shohaira Naga People's Front with President Dr. Shurhozele Lezitsuna maso wasami da office je ajahontang thargat kami haira Office kathar shog hai hina party with mga khawa jithaya kala hiwi ka khalat party mangatsila rapamla ka haina da Dr. Lezitsuna hanga Office lay gahai hina party ji maling maida ot sabara da kajihan lay dalay Nagaland Legislative Assembly with kashok zang maram lila NPF with President China hanga gajia NPF MLA pingna NDPP kala BJP kathawi MLA katay pingni ngasoda kokasada wagi gajihi atum garumda kashok tharan maling mayra pang mayra gaji ningrina ina kasana da hanga Manipur Legislative Assembly with NPF minganing mati pingjina kapungnao pingwi mashun wiwang Kodom mida kalay wivang la President China ningashi pongshoka. Rara da kalay election wivang la kokasada sagi gaji saikora ningajang aina majuk ngarum gaji darkar saya gaji hi hanga kalatwi gahai atamwi election league candidate jungna kanganingwi sagazile President China hangsanga. Pao gapongli Naga Mothers Association hi NSCN IM with frontal organization nada Kagapi wivang paumechi with tungli FIR Thasang haira. The Asian Age in the Deccan Chronicle with special correspondent Manoj Anand Goho paumechina awi pau kagapili Naga avangarawi longji NSCN IM with long na the Gapong Chili Association China Makamaya Panglak aina Pongshok haira. Chita hangpaba kajiji Naga Shinau Pingwi Mingzak Shimi Kwai Kala Kakayak Mikwai Kasana da Naga Mothers Association na achahontang migshok press release chili hangsanga. Association china Manoj Anandli legal notice la miwa haira da hanga. Hang paba ka hai chi wivang Manoj Anand na ningkangadai pongshok liu kala pongga hai pauji paubam psychor social media li sanga hai la kushok ser haulu gujihi hang haira. Zimiksho tharada pangatangwi alungli Ningmang atayla pauji mukushok akha Manoj Anand witungli defamation with case parhaura gajihi Naga Mothers Association na hangmatin haira. Hill Areas Committee Bill 2021 aina State Assembly Speaker na Tarik Akatang migahai tweetak chiwi maramli ngasan kawai long nauping kazip sa the United Naga Council na ngahot haira. UNC All Naga Students Association Manipur, Naga Women's Union, Naga People's Movement for Human Rights, Jandal Naga People Organization, Joint Tribes Council, Naga People Organization, Tangkhul Naga Long, UNC with President Sagasabing, Naga Parliamentarians, ADC ex-chairman Bing Kala, senior activist Bing Hangahai Maramchi, Nasan Gurum Kawai, Tarik Shinitang Kazib Kidalay. UNC na ngahot da kalay gazip chi Tarik Shinitang Retreat House Imphali ngathor pung tharada akali hawhoki kachina. Ukhrul District with Bharatiya Janata Yuva Morcha with President Pradesh Kazip Aya BJYM Ukhrul District na makhok da 43, 44 kala 45 BJYM ping na Kazip Kwika Haira. Kazip Chili BJYM State President M. Barish Sharma
Vice President Savio Kole, Unit President Spinkala Itumna Kayashikapaya, former Deputy Speaker MK Presho Shimre, 45 Chingai Kala, 44 Ukhrul with Sombadai Shaiza, BJP intending candidates Aninala Rangurumba. Savio Kolena, Ukhrul District BJYM in charge Kakwing Soda, Itum Aka Aina Aka, Kadoming Rokta, Kala Itum Regasang, Kuirakavai Ot Savangurum Sada, Kazip Chili Pongshoka. President M. Barish Sharmana Hangda, Atumna Ukhrul Headquarterly, President Bradesh Kamayonhi, BJYM State Week Katan Bing, Morcha President Bing Kala members Bingli, Samgarokta Interact Sangrum Kavai Kakanada Hanga. Kala BJYM Katana, Kashura Hubvana, Kokasada, Kala Katoming Rogda, Ot Sava Kavai Maramli Sharmana, Kazip Chili Hangsang Haira Kala, Rarada Kalai election hili, Maikaya Sampang Kavai Sasada Hanga. Lang Maida Yari Wivang Ot Sa Kavai Kapa Katana, Kabangasa Kala Kapung Aina Tambak, Mashit Manome Kavaila Sasada Sharmana Hang Haira. Shiri du Gajaupung BMGSY Shongfa Matada Masem Kami Maramli Sambur Raiping Long na CMli Memorandum Misang Haida. Hang the Kalay Shongfa Jili Kazang Madailak Aina Kayang Ku Aina Kangari Chambu du Pung Tavit Shongfa Kasemji Tak Maida Sangsak Kavai Po Haida. Shongfa Ji Aming Liva Sem Gup Haida Ji Kadzak Shilak Aina Layfada Semi Kavai Sambur Raizan Long na Yang Sang Ran Pingli, Tarakashi Vahanga Haina da Hang. Hang the Kalay Shong Fuji, MLA Ping, DC Ping, Manipur State Rural Road Development Agency with Engineer Ping La Zangda, Atam Gadade da Twiga Hai Zingumli Vayang Sir Kahaina da Hang. Works Minister Nala Mashakalaga Ajgum Week Kaying April Gajangli, Kayang Sang Mida, Shongfu Zakshida Kalay Lama Matala, Samsung Kahai Pingji, Taklak Aina Semi Haura Chita the Sada, Yarina Kapoji Milagra the Hanghai Saya the Hanga. Chita the Sada, Kayang Kunala, Shongfu Samsung Ran Ping Chiwi Maram, Department Misang Ran, Misang Ser, Kahaina Ka Ari Aina Tangda, Chiwi Ot Kika Masaranga Gajihi Long China Pongshoka. Shiri du Gajaupung BMGSY Shongfu Madailak Aina Kayang Ku Aina Kangari Chambu du Pungta Shongfu Semgi Gajiji Tak May Sang Saklu Gajihi CMli Ngakau Haira. Ajabi Gajangwi Alungli Ot Mahopok Mi Aka Abam Chiwi Long Nau Ping Kala Rijum Nau Ping na Panglak Kahai Agitation Hapok Haura da Sambur Raiping Long na Hangmatin Haira. Develop Paikat Pamayamshi Kungi Tamokra Natragana Konjaki Tamakra Ado Equity Shmine question toning Equi area Sombolongi Kiriki Yam Handat na Yang Bro have she the question toning Equity area should Manipurta Yawa Harabi Equity should Java Peno Manipuna Chadna Vidu Java Equity should treat Tokyo have she a hiding Hojiki Lambishi Shenba Mapam area putting she season road way Maramdi June July Heck Labudi Equi Lamdi Amashu Gari Chamba Yade March April Adumatam Vishu 4-wheeler Natrabdi Kari Atopa Amashu Chamba Yade Aduna Equidishu Manipur Punjani Manipur ki mini Harabi Equidishu Chapchana Tritobiro have she a request of Jenning which is Shem Kraba Lambi Mayamshi Equina Kra rectified Tobiro Haina Care request to Krabani Adu which is Poshu rectified Tobigini Harishu which is Poshu Tobide hiding it which is Shiroi the Changkraba Kajopung Lambishi rectified Tobigini Kagaza Yankavai Arishangli Kavataran COVID-19 RT PCR test reports Sing Aka private healthcare facility Pingna test Masalushit Nasak Marada Shorkarna Chizami Haida Hangda Kalahi Kagaza Yankavai Kara Ajina Kui Kara COVID report chi Pung Hangshini da Kaniwi Alungli Masasa Aka Arishang Jina Chili test Masalu Mara Kachina COVID-19 RT PCR negative report Chitay Salala private Arishang Gaikana patient Pingli test Kuilishit Kangasak Chili Mangayi Mana Kala State Authority na Tami Gahai SOP li Maheng Gasang na da
Health Director Dr. Ge Rajona Hang. Chithada test salushit khangasak chi patient pingwi ming kala lansin li sajaya da Health Director China Hang. Kali khada test report kasing patient chili COVID-19 symptom rashok akha chitharan arishang bingna test salushit paigji hi chizami haira. Khanang lak ka hai pau Ukhrul yaronau khani acha hondang litan kongli mirin shiman haira. Mawan satwi ka hai khani ni chi Ukhrul tangrai naw na kala aniwi angun la sampang haira. Kala sha chili mirin shiman ka hai ramjui ting chipangwi naw mayara ton mingam chipang kala Jonathan B Shimre with naw mayara kanting B Shimre ani zangda mi mati imphal aina Ukhrul ka kali litan kongli riya khawai kangasama da hanga. Kala shat hi acha hondang sotang Friday ngazin pung phanga tananai atamli kashokna. Pau sam kapang atishurda mawan satwi gahai ton mingam chi zingom magada kathum kala khanting na zingom magada shinili zat kasana. Kongli khaitui haida pha khangaji chili police zangda litan wi miping chili khalai tangkhul nauping mongot chepu youth club aina Kugi Students Organization atum hi zangada hanga. Yaron shap shimkurna kala yarwina jahan shabda khalai atamli mawan satwi gahai hi shivam lak khanang lak gahai ngsa haira. Kati angun ngaye alungwi aina phashakhui khami tuisem phungshok Anderson phungshok kala twingaleng kasomwo. Kashakaza mashivam lak la phauyi khami kala kabi kaba mathada ngaran mi gahai lengangching S Laho litan khuung bing kala Tangkhul Baptist Church Sarai Khong litan SDNBA na kati okoda kashiva malay lakla sami gahai chiwiwang shimkurwi shong aina ningashi phongshok haira. Hill Areas Committee li minganing sada kapang sanghai kasa MLA chishatli atam kashina kawiwang khwishok haira. Aya Manipur Legislative Assembly Speaker na tukup migashok atishurda 6 Kairao SCW MLA Laurembam Rameshwar Mitay 9 Thangmaiban SCW MLA Kumukcham Joy Kisan 20 Langthabal SCW MLA Karam Shyam 24 Nambol wi MLA Namay Rakpam Loken Singh 25 Oinam wi MLA Radha Kishore Singh 30 Lilong wi MLA Y Antas Khan 32 Wangkhem wi MLA Kaisham Meghajandra Singh 33 Heirok wi MLA Thokjam Radheshyam Singh Hangahai MLA Jishat Ping Chiwi Hill Areas Committee membership ji Khwishok mi haida khalaina. Assembly Speaker na membership Khwishok mi haida khalaibing ngachai chili Manipur Pradesh Congress Committee President Sadaklai Nambol MLA N Loken Thangmaiban MLA KH Joy Kishan Kala Wangkhem MLA K Meghajandra Athumbing hi HSC membership aina resign sahira. Manipur Pradesh BJP Kisan Morcha Vice President Ningrengam Kashungna Aya Khuung Khanili Khangjon mi haira. Tamaram aina ran phung khuung wi richum nauping wi wangda hand sanitizer mayang pai bias kala majida yaumi haira. Mi mauna kharing kharak chotlak aina lengsak da khalai atamli jithada Ningrengam Kashungna ngjon mi gajiji ningshinaya ringphanaya da Kisan Morcha Phungyer Mandal wi President KS Lakisana Phongshok haira. Aya ngazin wi report atishuda Ukhrul district li COVID positive tharada phanga sambanglu haira. COVID second wave khara hili Ukhrul district li ari rashungda COVID positive sambanga hi aya wi tharada phanga ji zangda thingka shamati hang phanga kashung haira. Ari shang aina COVID care center li ngahagasa mi thumrada matili aya discharge sada Arire Ukhrul district li COVID kagazami mashing shaka hangmati leida DSO report na chithaimiya. Ukhrul district li aya aina tangda COVID vaccination kap kahai mi mashing thingmagada jishat hangshini da jishat kahaira. Chiwi ngachai li thingtharada chiko shashini apa jishat na first dose kap kahai na kala thing jishat shakatum hangshini na COVID ari dose paida kap haira da hang. Zingum tharada jishat aina hang matida matiwi alungli khalai mi mashing ting tharada aka shapanga hang jishat na kap haira. Zingum hang matida phanga aina hang phanga da chikowi lungli khalai
mashing thingmati shachishat hangchikoda shinina kap haira kala jingum hangturuk aina atungbing thingathum shaturuk thumrada kathumna covid rg kapkhui haira da report china hanga ajawi khamadaya bawbing nganangrom lishitsa 132 kV li gazang yangang pokpi aina hundungwi mai gaji hall line tarik tharuk aina hapok da tarik chiko thang mai maji homi mara Naga People's Front Manipur with head office Senapatili Shohaira Naga Mothers Association the Deccan Chronicle with Paume Manoj Anandli FIR Thasang Haira Aji we pau here nang chang haira nganada khlai ni dum zai korali so khamaya zamik sho ngsa serana